Kebra pli ang deng Carbute Festival a Parmantara lang solong turi ka mamay asahem kangpu. Rongbong Way Veterinary Hospital Complex along Achokomaradum asai Chikleng Bangvi. Ifurong sipiang kang tuwar kewag doan along avikiroi tu asai pini arnia taki klem asai kedeng abelang. News time along pen kato ko ipanta kardong pajariklo nonarju ponik tha biotang ton pen kibangji plikebra pli ang deng Carbute Festival a Parmantara lang solong Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang adu deng pen pini arkoi ni phai kret chok arni tirikama mai asahem kang pupona biota kat news along nangli Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang adu deng pen surinera trainer kebaning kana Parman plikebra pli ang deng Carbute Festival kipaman ponchia phan tirikama mai asahem kang pupona biota nangli labang solong CM Ronghang achor sang pikache teron pipenan parta Karbiang Autonomous Council Chairman Horan Singh Bay, EM Amar Singh Tiso, MSc Atum Richard Togbi, Ram Singh Timung, Pupitro Rongpi, Karbiang Autonomous Council EM Barim Bida Singh Rongpi, KCS Maipu Chandra Singh Kro, MLA Barim Chandra Kanto Terangpen Chenglok Benaan ke Theke Dingatum Chitong Dun Rinti. Socheng Thanta constituency kahai ingtia rong along Rongbong Way Veterinary Hospital Complex along Chokomar Lapen Marat Mareng api sekelang doktoratum minasai ceklem kledera jok radatum kacopang reng api sekelang warsai pini arnianta longbang bilang pose birta long Ason amo deng pen rat ke paching thur je phan pura Karbiang long angkang ong dunga hawara long program sai campaign padoponlo lason si Socheng Thanta constituency rong movia hawar ke hai ingtia rong along sitame Veterinary Hospital Complex kimrang ponse radatum joy kepen kechupang reng api hai hui kiso kelang abar sai pathik piponlo bon sitame Veterinary Chokomaratum ning hangaling kacheplang ajaurat phan kinang surabar sai pajer pon thekte hangjanglo lasila posona Chokomaratum phan ang hoipen pasun vek nang ji pusi chirak to arat tumpen pherang kyang no lamthe pachini ये रोंगबोंग खाइंगती गांव है और ये हमारा सामने है रोंगबोंग सब सेंटर वेटनरी और यहाँ पे 3 स्टाफ रहते थे डॉक्टर और एक चौकीदार रहते हैं और एक थर्ड गेट वो भी कंपाउंडर जैसा है तो लेकिन डॉक्टर तो यहाँ पे आता नहीं है हफ्ते में कभी कभी आते हैं और अभी करीब 1-2 महीने से ज़्यादा हो गया वो आया नहीं है यहाँ पे और ये जो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड ये दोनों स्टाफ है वो लोग कभी कभी रहते हैं और एक तो यहाँ सामने कुठरी में रूम लेके वहाँ पे रहता है कभी कभी आते हैं और डॉक्टर उसका भी यहाँ पे क्वार्टर है लेकिन वो यहाँ पे रहता नहीं वो जाके वहाँ बोकाखाट में रूम लेके वहाँ पे रहता है कभी कभी कच्चे आता है ये लोग तो हम न्यूज़ वालों से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये न्यूज़ सबको दिखाए और हम लोगों का जो यहाँ पे इतना बड़ा सरकार ने हम लोगों को ये बना के दिया है वेटनरी एक सब सेंटर लेकिन यहाँ पे अगर सब अगर आके यहाँ स्टाफ रहे तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा यहाँ की सर्विस हम लोगों को अच्छा मिलेगा इसलिए हम लोगों का न्यूज़ वालों से आप लोगों को रिक्वेस्ट भी है Dipurong sepiang kang kacelengan to warak rong do anta PWD asai campaign pini arni anta avikiroi tu kaselampon asai kedeng awelang laswajok rong supi kedora ratum kacelengan phan katura thekteklo non hejong manpeng gido Assam Governor Professor Jagdish Mukhi Karbiang rong supi difu nang palelia prang Karbiang Autonomous Council ke parlo PWD asai campaign tongrut tomha otowar pi angpong kedoan hilik bithialong kibang asai padoponlo Aner lopor pen towar ke bang asai ki claim patangon AC ajo jir lopor anta motor ami patur pensi towar ke selam asai claim ponlo lasila poson rong supiang kangalong towar ke bang asai ki claim pon ke bang GR ni mesen towar ke selam pon peloma jongsi awi kiroi tu selam pusitame mentulo ke selam ji purong supi ke dojrok torot tumpen karju pado lapen ke di purong supia long laposon amo ke bang venaya towar ke selam asai monon pit ke claim kreat nang ji pota jirok torot tumpen ning jerinti lasi di purong supiang kang towar ke wak ke doan mentu si ke bang pola pen mentu si mesana towar along raptum celeng long rinti poputa ong dung raptum pen ning jerinti nan malam sopor pandhina Parman bir taming topanik sina Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market.
Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9, issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like boys and girls hostel, audio-visual teaching aid with projector, smart class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang Hormu Ason Salam Pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang firtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo phipothot bir talong wangthulo plikebra pliang den carbute festival a pharman arkoni phai crate talk ani kikim kira committee atum penchesik kachadang pona birta card salong birta nangli Kiwangji plikebra pli ang den carbute festival a phan kikim kira committee atum pen tarlang so carbute festival a klam kapang thai sai kedeng pado ponsi pini an ke kapang thai ke tanga songsit theklong lo pusik kim kerang mate construction committee atum pen nang pachini dun lapen ningkan wang ason thak thak si piningkan le thot ta karbiang long along ke do hampang song atum pen nang kerap dun atum wang jibon pusi carbute festival construction committee atum pen pachini December 30 ke cheng la December 30 ke cheng la sambo pen tu bangke khabe ke lam nu hai ke la hajira thek kilo thek tika ta kilo no bangke la hajira ke claim ta 2 kilo no bangke la dang song hin pen la mane ke na pu la na aba te lo ma ti tu hin bom le abe same la construction committee member tan pen reklam mo ma te mena dikhe ma thalam polo man construction committee hin mane ma ke tan bom la lebar ma ke stop check Difu LA constituency ang Kang Singhason constituency ke Paroja Semet pen manjahi thi mate National Highway 36 ka cheleng atwar pian kedam ke wangjia pandolong amoka kahino labajok ong dungara tum ka cheleng phan thidunga ka tora ka chetong nang ringtia pota kan salong berta nangli Singhason constituency ang Kang ke Doja Semet pen manjahi thi ke parlo ong dungara tum ka cheleng phan ka tora ka chetong nang rinti Chomnaro thakidona dolong amoka pini arni anta ave kiru thu ka selama sai kedeng ponavi manjahi thia dunga mat ke do Chomnaro para rong rat pen parta Men Rock Park, Jari Teron, Bokegaji, New Gangjang, Jualian, P. Taijol, PWD Khengjang Road Malok ke Duarong Aratum, Chomnaro Thakidona Dolong Amoka Avikuri Tuka Silam P. Prab Jinjia Pan, Non Carbiang Autonomous Council ke Chari Boketu Kidinga Tumapan, Towar Chulang Rinti Pusi Birta Riptun Long. Birta Bangila Pasikang Ton Poniglo, like Bob News Channel, Dome Takme Kurwang 2.